Me to me frɛ oba ba me fie no ma frɛ o se bedi enti manya wo kwɔtra wo me o chairman general na manya wo say wo hu Kwame APlus or one of star boys no I am your ko me no what as here tio so if I can be share me Roman radio Bismarck no wo na wo tata ban na wo kan abuni asensu wo kan government appointees wo asem so mo ye corrupt ne Ghana ha na wo betumi aye saade no o man bi so anko mu ekun dadaada I will say more about about too much GH. Make sure say and then the kind I only media share. Be subscribe and we me adomano so. Ama say upload bia on sa etimi akabi. Na enne beef be na ekoso. Beef. Onipa wa kwanka Ghana ha de nkene ho ma asem da ono na Kwame APlus ennanya beef no. Enye obi ase chairman general Kwame Sefa kan ono na Kwame APlus ennanya beef den the way anka Kwame fo mienu. Kwame APlus say chairman general beef no no waso koto so bi no obi anya asem a ebisa say dey asem na ba bisa say na anu asem no edie ne si o Sefa kai na anu asem bi o ka kire no eno na mbre na so a no nti obaba no hu muaye nti say won ti ase Sefa kai APlus say kawanu tu enkabi nti ma yenkwe ne yenkwo hwedien na Kwame Sefa kan ye APlus etwemu nti enne na mbre na so de ma APlus a waso oba do ba ma chairman general muaye no yenkwo na ase na be commercial say oba subscribe page too much GH mi adowa no so ama say upload bi aba onsa etimi akabi fa comment no eto ase so fama yenkwo tie ensam Sefa kan de ye APlus emre bi etwemu nti enne na oba ma ba no emuaye no papa Kwame Sefa kan way back 2017 obianti asem na meka ne ye na ye wadanfo bi owo apeteshi ba bi wo Roman Ridge munim Azmera wudu Azmera wo be Tennessee Roman Ridge shopping arcade no wo Tennessee anu Azmera straight road no man ten straight left ha ase o my block bi o na ye wadanfo bi Bismarck owo apeteshi ba bi hye ho ewia ho ne ekofa appetite ne de Azmera o ja se Metiwa na Sefa kan bai obebo na ne jot ne nsa metiwa no bai na senke na eyo obi ankan ya me ya but those days na me nom jot no onza me come no me manom jot na me jaye those days na me nom jot no me no tena ase me ba ko na ma bo me jot so e wo de so me and you we are on that level what I say we ye nua pani me ye wo nua ketwa you from 2017 besin there we me yen the brief me to me frɛ oba ba me fie no ma frɛ o se bedi enti manya wo kwɔtra wo me o chairman general na manya wo say wo hu Kwame APlus or one of star boys no I am your ko me no what I say me ma ko university abrochiri me man me yen wo mo te London wo mo ba Ghana wo mo plane ticket for some year $20,000 business class which one wo hitro man hu me say one of star boys bi na no that be man yes we say obenya problem me start campaign me koye 1 year consistent me koye yibima me nsiro bi esika consistent 1 year so don't you see show me respect I'll show you respect what I say when you show me respect I'll show you respect wo be hia me wo ho no asema wo be kan se wo na wo tata aban no tio se fa kan be hia me Roman radio Bismarck no wo na wo tata aban na wo kan abuni asensu wo kan government appointees wo asem so mo ye corrupt ne Ghana ha na wo betumi aye saade no o man bi so anko mu ekun dadaada Ghana ha na wo betumi aye saade no say your man bi so anka ye kun de dada enti for so many years ye tata atamils ye tata na owu ye kura na ye bema papa na rest in peace kura na ye tata no eno de na your man bi so me nkun ye mfa ne sai normal Jomama bedi president from 20 ye tata and na wo support it but me ankasa me nuanom boys ye nya ntokwa ye nyina ye party fo ye nya ntokwa wo be ka kire me say your man bi so anka ekume de dada ba wo de wo say utumi tran wo de wo say utumi tran peace FN no de utumi kan NDC asem won your man bi so de anka wo de anka ye nkun won
as me nua penny and yes be a wunu be a wunim so ma fa wunu me no like I know you know me ye nyina tena ase before me see Amadia shopping center na ba a wine shop be o na ye tena na ye boy yacht we catch them say because of politics intino and then ya wo be nya di intino no wo interest intino na wo aban aba power intino mo bia nkasa bi o me kasa nka o say o man bia nkom to support say me can when people express themselves I will see you kun what was your senior journalist enu na mami enu na afi na time na so se de bia medi na tem won enya by force o udi matem 10 years ago na mankasa fashion 10 years later me medi watem enya by force udi me amindi ubi because udi matem na me di watem na kasa hey yente obi de no esa me de no yente me pese ho ye din silence in court na makame de na kire ti asema maketu so greatness Sefa kan se me kan si so say enye se bia Kwame APlus on your bodanfo just that Ghana for performer nyame my year but ye din ebusunya me da se o ka mo me ekwa wakwa ko video no wetie nsem Sefa kan e de APlus enti ene na bre na so de ma Kwame APlus se obema ni muana na amafo e kan se chairman general de ensem bi se ne ana ye ntant na no we o ma ni muaye anase ma onfiri no onjan ma ne nko na APlus de so no so ye na de 10 years na so ma muaye sa time na enye by force time bi e be so ma ni bia obetimi ama muaye nti sa time no endo aso ma APlus a odi ni muaye ababe ma chairman general on so comment no ma ye hu e wa ase ho se APlus ne o ye no eye anase sen e na chairman general so emfa APlus emfa so ya fa comment no to ase ho e from my make up say e ya subscribe channel e from my ha e too much gh go subscribe ya na we mia adoma no so ama say upload bi aba on set mi akabi me dance my crowd